Pemirsa pandemi COVID-19 janten mewasana pisan majang perekonomian Bali. Mungguh ring triwulan 4 war sekali tali-kali dasa, kontraksi kantos roras 0,1% YOY. Mejanten ngaunang widang usaha melarapan kewentenan mekudang-kudang kewijakan sekadi relaksasi utawi keringanan pajak, janten dahat ngewantu pelaku usaha. Parindikan inucap kebausang oleh ekonom Profesor Dr. Ida Bagus Rake Swardana SEMSI ring acara fokus group discussion sani kelaksanayang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ring Kuta. Dani mausang paiketan ipun dahat yang rebecik samian pengerau kebijakan fiskal oleh pemerintah sili tunggil nyane insentif pajak utawi relaksasi pajak. Wenten makata pahan sani kaecen luwire indik relaksasi pengandegan miwah wantuan majang UMKM. Yening madwe salah kebijakan inucap sida katincapang nanging santukan ring masan pandemi COVID-19 durung sida kejantenang indik galah matilar nyane. Dados nyane kebijakan sida anut ring tatujon tur langsung kapulihang majang sani muatang. Kahanan widang usaha rauh mangkin janten kaon utaman nyane ring sektor pariwisata Bali. Manut dane kebijakan relaksasi pajak dahat nguantu para pengusaha Bali. Insentif perpajakan ring Bali taler keabdiang pisan mangda widang usaha nenten ngaunang sesampun pandemi tur perekonomian Indonesia sida teg-teg. Manut dane indik kebijakan pelonggaran pajak pinake pemargin pini becik santukan ab sekadi mangkin kabuatang pisan relaksasi pajak majeng peraragan wiadin badan. Widya Stuti Bisnis Bali nguning